Otkud ti to? To mi baka kupila danas za rođendan. A danas je rođendan? Da. Bravo. Kako ćeš ga otvoriti? Romobil za ročkas i idemo ga sad isprobati u gradu. Dobila sam romobil za rođendan. Evo, ovo mu je kočnica. Ovo je za gašenje i palenje. Ovo mu je gas. Evo, tu se zaustavlja, ovako je zaustavljen. A ovako... dok to stavite gore, onda je, evo, tako. Ovdje se pali za struju ili trubici. To moram začepiti da mi se to ne misli. Ovo blica dok je upaljeno, a ovako dok je ugašeno. Evo, sad je ugašeno. Sad ovo kliknem, vidite crveno. Onda još jednom kliknem i složim brzinu. Ima 3 brzine. Ovo je prva brzina, dok zapusti jedno. Znači ovako. To je prva brzina. Ovo je dok zapusti 2 puta, druga brzina. I sad dok zapusti put, ovo je treća brzina. Vidite? Evo ovako, znači tu, znači nogom dođete jednom, nogom jedan put, dignite nogu i stisnete gas. I, otvori, gotovo bil, znači, dovom tu kočnicu, znači ovako, da se može voditi, tuda, a ovako, da može, tako da se malo odmorite. A ovo mu je slonina. Davajte mu je to slonina. Tu je crveno, gdje su mraku, to su crveno. I ovo slonina. Ovo je gumica.